Hello guys, this is Otoshebo Mama. Thank you for watching our video. Thank you for being there for us. Please do not forget to share with your friends and press the notification button. Also follow us on Facebook on Otoshebo Mama page. You can also see me on Otoshebo Mama backup page. We are there for you. Thank you for being there. Thank you, one love. I appreciate each and everyone. Bye. Waya beba wo wabota waya kojo wa share and invite waya kojo. Oh, I just taja o taja. Foolish man, he plant him mango for my road. Another mango pluck a mo on it. Kiki, yeah. Oh, I been on just talk. Oh, now when they na karwa ne, my day warwa say. Edo tafia me bo video nu bo ye bo gbera won je nege video ni o do mula dia me gi ge yan wi jo mo na we o me gwan je me na dege ni be ya gwan je me na me gi ge na we ni pe na we ke na ma be ja se we owo ma se we reba na we ma gwan jo me gwa gbera yan wa me because my hand di ti gbogbo ti gbona rugbe because wa ho erie no pa jiku erie matu egbe erie ashon egbe erie Esther Edokpay shon Hairworld erie destination Esther Edokpay erie Esther Edokpay shon jeje bari eni hia megi egba ehun ima okay wetin sono Esther Edokpay when he shon Hairworld or wetin sono Hairworld when he shon Esther Edokpay or wetin sono Destiny when he shown the other one they know his son even what is the son not there for inside the matter if you not soon for inside the matter the gbogbo the creek but where they inside me never hear am if I don't hear am I not go know wetin I go judge I will come put my own judgment say I will come place am say okay see the way it be I will talk am as it be I no dey look Uche face at all I no dey fear to the fuck yansh. I go say the right thing. But this one now, I never know wetin happen. The crickpot wey dey for inside, I never see am. They never vomit am. Make we see wetin happen o. And then na always say they just dey keep my list. Na only the message wey this person say, he don tire o, he dey leave before destiny o, and if after destiny he go still leave. Yeah, na today. No be today that one start to dey happen now. The heavy wind when e blow about last year, be last 2 years, I can't remember. When e blow, when rain fall heavy, nobody thinks so now will come back again. And this morning now you come say no, you must come back because me I make video. This video where I don't have to film it, but do well. This video where you bring come outside. If she be the person when they listen. When if you be person when they listen, when they take person advice that time, if you just take that advice, you know why I go worry better when you wear why I go pack it, why I go pack aside. All this one not go happen. I get that where you that be so you over here. You understand? So when you want to do pepper then na me for where oh ma be no my jo mi jo wa mi jo wa there is nothing we here we destiny be na kana je we wa we nothing 5 minutes enjoyment abi 3 seconds enjoyment no wa me bed ni wa for no ya pon we si after that one nothing else give me be dey gbero o wa no ma bieji o wo ma ni we so we ya go ma be si mi iya no ide gbedo atamo ene na ese wa hegbere egeni me na kata be geni me exam you nuka ka gun be geni ta we no hegbere eba wa kan do ta ma egbe no hegbere wa gbe congratulations wa nu o ma ipe not wa fi beg eba wa okay emi soon
wa ma mo me ni yoto ima we no wa get gwesta ko Esther se me be se ti Esther ya wo se be that me na never because we no toge unu e no wa fe me we de ejo manu egbon abedi oni me ni meja e we that me because with me wa je na ma o ma gbagbo emi ni ma bo e gba te mi no se zo ni e meta emi ni ma bo e ma gbata ise ti ya mo ise ti fe me ni we de ejo unu ise ti ya mo ge bai so one verse Edokpay no se ti ya wo si me so but only when you get matter ata je me anything no concern it matter so no even sunu wa beg audio fe gba fa audio ni opo ka ware wa ma ka we audio na no la dia na emi nu a voice woro emi na we na gele tegbe we na gele ninye gbe we na gele ogbe bi na ma wa ma caution obe na de gbe bere audio no carry ogian be WhatsApp group meeting ga niki be no jiyan ya we WhatsApp group e be no ya voice yan wa re ke no da fun wa je wa receive call hello I love you darling no po wa gbe love opo no ro wodo we no ya no call ho no ma de de call o ta me ho we yan love I love you kiss we phone ogbe ona ga openere egba oga igbupiju ku we ke phone na gbubi gbe awe so ko ma san fo awon nwere ohu ga wa mata ma wi enyi me na advice ngbe ye na bi ko na no we ni aya payin gbodo re ma wa mata ma wa na gbebe gwe ugwe ba no na beta be ke ni gwe inwina na ni ya nye mi obo ni ya le ba be musician ya le ba no da finya na we video na we here kusa kame weje o we here do le na tanya we abe Naomi abe Pama abe okay he shi yan gile ba no da fun yan bugwa ina wo guwo na wa le lebo e destiny agware yen gbe na wa gbera gibuko ya ri ba ina wo kwa gun erita be gani omo na we mi dan wa ta ma egbe emi na nu unyi me na emma so that na make na ya correct egbe o se nwa na ta ma but oma no do tema tamani wa wo mani ogian me ka wo o se me na kin ogian me na kin ni get tema tani atama me na wa be wrong iPhone egba no ma fo orun pa gbo pa fo ni e owo wa fo ni e o me na wa be wrong be no o no ga obi o kan 2 years no wa tama me ije go emi na nu na Emma igwe mata egele ma igele tota gelege dog de egele ma boy ima gele wese no na correct me ima ege bi na Emma wese I just adjust myself if I just take be me you understand ogono na wa bege mi Emma wa de gbe wa papa yo wa gbe no ho se me no ibo hin egbe ya wa ori ogba bayo ijeke wa bo si ya fefefe ezo ni aye gwa gwikere nania me mai no sunu me mai ho do yin gwa ho ni me mai o we no wa se na no me awu wa no we video yo me wa bere ogile gwa duwa we ne a destiny iya o ogwa gele ogele baluwa there is never a time the destiny can ya so obokan ya no le Edokpay ya wo mo pa no ni gwa we menenu osalogba no gede gbebe bi obe ebe bai no be ri osalogba no ri ono na ro be ri obe ebe ne except miamie no do gwe Esther yan gi do lele no so ni aye ogele duwa ware fesu wa me wa bere fesu wa ware fesu wa ogele duwa sugbolo ko kekere ni sagi no ruwa gbe no ga sinye kwa je mere emi nu gwa yan ga wuwa emi Esther ja we egwodi no na payin gwodo o ka wo gere o mami o ko no oyin mami o no gun yan won do be ni na pa ya imegi ku ko Esther ka be e fanse no support gwa megi no na Esther o mami o no gwa esin mi o da fun no na pa ba ni ona be jo ku ge ba ma emi o no gwa esin mi oni ona pa wo ona egbe na yan igun yen sin mi ba ni yen na do fin ni o wana support instead gwa ya ti to tawe baby na Emma if I thought you want to marry another man unyime na nu we unyime dana nu we gwe na egelele we pa wa ni se ogbodo be nu de gberi wa mala dia wa nu wa gwe gun nu wa gwe ojo re ne Monica pe ni e voice se mi ha fe Esther wa o ya fe no wa ta ni fe wa ma mi po pa nu wa ya ha wo nani audio ni o si ezonia me
emi ya fe ni ahon be nesta ya uni abe mi ya fe no be no ya support destiny i control destiny iyen go destiny iyen go ezo ni ame be ba ni o contribute does be raw I don't know but only contribute yo as a only play at least 40% of ohu ezo no ni eme we industry ni ever since o majo no ya ni ya ni mi ya seto ero oga ko beke do rebe deri oni webe tien wata man wa be advice so pun wa mala din wa do anya kan abenene mi Esther is a star Esther is a yeah Briti na a celebrity is a yeah Briti no oga a celebrity oga gbon no on stand there on ebe no ya play card here me life abe celebrity ngwe mi gwa mbeke kebe ni ya play card nya he egbe local champion card na ni play na eri celebrity ya play ugari eki ori no meke ayen we jesu guri no meke oge destiny ekon e mai de senia ekon destiny me mai de se hi o mai de se ne sa egbe ne sa nya ga je ekon destiny me ni o so e stress oge o so so me ma ho ni kaka bogun iho ni yen mi no sunu ni iga yen mi no sunu de do en gbe jesu Esther worry abel destiny worry abel word no pa me ma beg mi opan go ya blame word because Esther ya so bobure ona kuro o ya o ga ure me Esther ya so bobe ba ni word na be kure me ne oga PC Esther ya ari ba ni word be o be kure PC be ne anyone she's ready eri ogwa no ga be ugwa no be bo na ju nko wa hia u he wa hu wan no ru on papa dojo odo no we kan wa mu dia yo do ton ne kan hu wa wore nu wa wadi no do mu dia nya wa ga kwe a ai wu mo na ipe ya wa e na o ya we gbege na ya bu o yen ne do efa bo mo ya esi won emi wa ya ga wu wa ke wo mo be wa ga la de gba de ba gba di mama mi opa no wu ye o kan no gbodu vie audio no uge la dian o ya vie no mani apa we nu wa mi ni ye o we nu wa ya awu yin we next time abu yam audio ni ro poro mala de wa be next year wa ma e we be no ya iri ejo te san he we no ya gba pa lo de wa ma e be no ya sa yan be destiny ya wo shen tro he wa ma agbon ama du wa wu wa ma ho me ho e ma ne ho e be ho yan be ho wa ma so word da me ho egbe wo ewo wa ona gwale wo na wogi ni sure because ne me oye to hu ga wa yen na yan ebe wo ga ebe gun ebe sure o be do less word you wana we word ogani Monica ide ya ka we word na word ma we mi ro pa because o ma bo Esther yo wa Esther boyre you understand ri opa ke be ka o ma e mo Esther ya ba e bo gwade okay no ka mo Esther ya no ka mo ne destiny ka mo Esther ya ba word be bed no be yen before wa okay doing but be no wa ya gbon be social media na sha egbuwa wa wo me o we wa bego kenu hie wari we wa bie bigorun da no na osi wa no na obi wa be wo ke ngwa te mata emi de na khaseri anu okay yan we o magi ye be na kija we mi he before you even kedo ifo understand boni je ja o kwa ti me ma wo ni me ti ebo o se na wa ko kwa wina na so they go kere government o ise ga yen na do irration na we ge ya do ge be ni go ide o se me ja dele chucheria ni fe ko ai because when wa mi me na adela dele ije me o idele mi gbe o ona gbera me de mi se bi eka iri emi na ni mari emi na emi ni me debe na ne okwe gini no re ma na igwa we mu ero baba ge na mu ne ide so gwa ni na kwa be bia ke me jo na mi wu na ne emi ni ya kwa ro yo kwa o na ni ga kan me iri do mama we ma fi omo me we afi omo no wo ga logo gbo me no kwota we o je fi o de I go run for you o
I just dey tell you now. Me Papa Supreme just ready o, and you no go see me. You no go see me. Eriyo wata mame. You go do this one. You know this one. You go chop this one. You go do this one. If you don't hold, you go walk past like this o. Eri waje o. Me mana dem na ni ne fi meri oto. Me cause of your kan. Ebi bieka, cause ebi bieka. So me ma hold him mana setting ga dem na ni do de ye ti do ari oja. Oja me mina ina do ta mo me beri oni. Oja me mina ime. Oja me ho ni mina. Government we bo na ni government we copy ko boyan ko bi ari eme. Iyen we tu wa he do ari e bai. Abi bieku gwa be gani. Iyen se ti fi e ko we yen we. Ije edete be mi kobi kobo no be daji. So they cannot do shakara for me. Iyan sati we nyagama me. Iyan we nyagama me. I say work kakabong na be na. Collecting my pension. So yeah, ze ebokpa Spanish de bado be gani. So they go hear me. Amo even not take me bezu to we ho. Or me video nana. Even forgive obe do repent no be realize the mistake ene. Obe bumere ne obe bumere obe do gebe no be ya emi we ya dibi me na wa be. Ye were we no go we forget. Now we forget we have a job word over we have often the ja owa we. Ya owa we have a forgive we forgive her because of this my children. Ina ko were. I wait to you back on that ye just gbe no ni ga ata derio. Ya bi onu bi gonia. Bi onu bi go ya ba ra bi jo wa. Ya my training we say ya training we no ke ade. Na so it be. So watamotun wa ge Edokpay wa we no dolu ni meji. Oyo be wa we no be ari na no be ya nyunyu me dani me ba. And you can still continue. So eti me matter na yo to be o me de de yo to nia. So I'm waiting for the kriboto when it cause the problem. So that kriboto ni ga izanzan la jane we will come ayon na my do ra. Ajo wa gwe me ni aya ra bi na ra ga bi saga no ro if you pokpa. That way ya lopopo gari ni be machine. Abe ya lo aga bi lo na abe na do ya tembahe. Mula dem live video. Mo hear if I we cannot pop na that dog be guy. You understand the him when I saw with the do am. Wa here beba wo wa here so happy weekend everybody. Yes, Edokpay we are going to rara examination we can me ye jomo o igbera iya bi ipagbe ije me I go tie the cloth and kugbe gbari egba ya zanzan ije me na you dey talk this one yo merci agbons makojo ọmọ wa bo Edokpay yo de o because obi ari obe me ma e shoga e pa o yan e separate o egbo e bojuboju ezo bojuboju yan e una maybe me an say ti e prefu no yan to we yan ni an me na agbon ata no so guy ka ga ni me ga ni no the past ones me ye gwan ni me do me video e be na or motivate me la den na do ogun na we ni be gwa we fanse egun wa be bude na o pa se aye ja won be no karata no gwa ni wa advice ni we na ga nyinyu me dani wa ga ya advice ni we na ga nyinyu me dani o wa ma unyi me dan onyi ta me kororo gwodo we ni ya kiss. That was the first video, the first audio no ka aladia before the other one na do zanzan ladia awe ya gba palode ina pa emi nana ye fefe no wa sunu na Edokpay is the cause odo ba destiny ba kobe odo ba destiny ba biyan ni ya fefe abe koli ke ya fefe ni agbaro Edokpay gi life destiny ne ona wan ni ya fefe ona yo agege ya gagi fun ya fefe ona ri yan he ba ni re wa ma bege iku opa di ko ma ni awo si ejo na destiny na afigo o me video pa ni ge yen na temeni Edokpay gbe hen we figo ne o we lasa ban ege na afi na owo kan tu gbe be marriage o ma lasa ege ni na afi nu gbe ku bo jeje bari o ma lasa o gi ga fi no ma be he ni ona do lasa e na ni ewu nu ya je a destiny ya fi oge ma ni po industry ni o ya ki oge akobe be na akobe wu jo bonu ese u bege ni o gbo ya ta mo ma we iga kobo ma wo dogo bu onya wo ebogari enye o ite
Bonnie young lady, because since we're bomb and all we say, where yes, so when we know we go dead down here, my way, the benati or who were, go dead down in your hand, or a bonnie nothing. Or we when we are a kid, he. Or not a bonnie night, a bonnie not do, or not, when I will terrible, no, you will some. I bubble not be no more, when I be not be no way. You understand? So that's the way we're learning. Area de instrument now, Salobala, I won't egg burgers in the man instrument in the army way. Yammy away. A rent to J. Don't be proud of tenancy. A rent to J. Big instrument in. Oh, man, let when I go soon down with bear. Oh, I did not pray for that. For a bear on us to know. The man getting a hammer instrument in. You don't think then I be pelipele ngwe ja kwe iya be tam gwen ngwe welu sanre we ngwe be we e ga no gbamu modo gbamu ja na ara gbo be ga no na del instrument ne idada modo gbamu ja wo ma ni abe ibia ni ari wile instrument ne ti amie idada e abuwa ma ho be ga ni ere ya set for be ga ni abuwa ma ima pray ye gbe be no no sunu dades na I'm just saying we aheme nwa obogwa yekun o emi no sunu da ma be e me ya bo egbe mo din ye gbe me na ka sunu da Friday de Friday ya la ri o ya la be ne wo ma wo ni la be ma wo ne gbe me ni sunu da me igwa lo me egbe kaka bogwa ki me be gbipi ya be de na emi no sunu da je me no o se ne gbe na kan me be ni la me ja o be abe ni je me ma me lo ko pia she was so humble je me wa una yo we ya li je me be de gbe be tuo ijeme ofugbe so egbe bu fun me ni ijeme fun ni be no ja o kan le lo pe ani me ma ho isetin egbe ya anytime ije we na ho ni enjoy be ijeme emi o pe wa si me wudu eri ijeme gba ja wo na gba mi wo pe ani na gba mi e fo be ni na egbe gba kan me go o kekere go omo o pe ani mi ada o kekere ni yan gan o wo yan do tuti me be no pe ya tuti ijeme a. For what? He said that is what but I'm a temperamental somebody. Oh, I know how I take day. I just know how I take day. Okwa umemi ya jabo mami okpiya. Robo wewe ruru. Okpiya wa umemi ogo egbe wa kame go. Imaleke kaka okwa wa ohun ye wa gbogodo na we beto pia be ni me no sa lo bona wa vio me pie fa ni wa ni me ni me abi opia me ai gbele put together want to salo boy water even je me wa doge be no pe ya ma tuti je me wa do segbe me ni do ya su se do ya nwa opia si e je me o pe na water me I love you. Silent pistol me awa ko arele le gbe yan I love you iwa pin unu no boy ati I love you ni wa igbe ne do ge so lo boy na doju kido ya dollar so na do fi o mi pe fa ni me na ko wa we ni na we mi abi ofen do ko do be ya wi ija boba ni o mi abi ubo na ko hegwere if not me gbe kan me gbe pia emi ni na me bege ga wije me o se ni gbe na kan me be ri oni so iko veni me gba je na me se ti eru me wa kin me ti ye ti lele eru le lo ma leti me wa kin no pia ya wa gege ti wa reba iwa ko wa si hu iwo hu na ya ma gbe kwa ye ko wa ri hu me ye ko mu je amuja yo mo je ko age okay like you guy left for ne okay me I go pass the other side kan I think everywhere don mede we me dey okay ya ke dey talking and try me ya guy dey talking and try no but me ka wa ya gba iba boy zege wa color you no color yo pon wa color go me wa go come now we I'm satisfied bye area wa no ide dey mo hu na ya you me I no get am ide dey me heart needed I no just get am again na wa ya me heart ni wa ya biele ni me wa ya bie fo I no want you here are there many men it be ani bu man ya se ma wa hin o ma wa gun
Edokpay ni awata mama we I love you there hate ima like but ona ga boya bege go nego ma be ma ya gwan ni be na account read go be heavy ina go nego so he kwari ife kwari he kwa tape kere be na swaba he kwa swe kere kwa layo no be layo ne be kie we avio hi e do no be na kia ba no be akie ri no kere na small 1+1 2 oge bamu toma cafe Edokpay igwe bo pa owo ni we bamu toma cafe ka fo gbera gbewe na bamu toma cafe iseti o iwo huna ya mu agbe kwa me hu ise de me eri emenya na ya mu he eme wa ki imenya na ya mu ya le Edokpay lo wa me agwe du be me black o dori go black ban wa ma me gbe solution wa me gbe ring road ayo go kuona na wa fi me fa na disgrace re na ki kwe fo we to dun yen go mu ogate maybe 3,000 tell you no bando 10,000 we ba ni yen wa kidnap we gege so no get am e bo wa le gbe go be ri oni wa nu gbe ni go ga gbon ni get at o han gi yan mi gbogbo o han ekwe gi yen be ta self o han ge be ta o be ta won yen na do bota na do bus stop we self na ta uti ogba le gbe ne o mo le star we gege yen ile eri wa no so chop just to chop and clean out o gbeni ke bu Esther dey o you are my enemy o your gbeni ke bu dey just dey do chop and clean out dey go you no wan hear I talk to you no wan hear and you sabi so eri wa ta say o my people so till then makedo me the okri bottle wey dey inside the krokro wey dey inside makewe do me on kedo we ma be ya finalize manano marema we dey here no problem we go nowhere bye bye.